Kaching Campaign for Good Governance, a joint initiative of Kaching Foundation and Image TV towards a free and fair election and good governance. Know your candidates. Say no to favoritism. Don't accept bribes. Think before you vote. Exercise your democratic rights with a sense of duty. Elect a good leader for a good governance. Kaching Campaign for Good Governance. लाखदोब लिसिंगनी तरा तरुकी जनवरी की तांग तरा माथुदा पांथोक कदोरिबा कचिंग म्युनिसिपल काउंसिल की इलेक्शन गमरी लेना पांथोक चरिबा कचिंग कैंपेन फॉर गुड गवर्नेंस की सरुक अमोइना नो योर कैंडिडेट आइना सन हाइबा प्रोग्राम सिदा मसी इमेज टीवी की स्टूडियो दा कन हाजिरबदा हराराव याबिदना लाक्तिरिबा कचिंग म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर तरागनी थोइदा इंडिपेंडेंट मेरे ओइना चोंथोकपीरिबा आइगी नाउ श्री नावरेम संजीव कुमार बु अहमद स्टूडियोदा तरान मोक्षरी हाबसे मिरेबगीदमक याम नुंगाइजै अदुगा इहान हानबदा अखोय अइना नाउ संजीवना इसागी ओइबा सेब इंट्रोडक्शन ना साम हतन प्रोग्राम सी हेक होगो अमतंग मयामदा व्यूअर्स नुंगाइनबा अमतंग वीडियो ngasi akhoi kaching campaign for good governance haina kano to akhoi mingtholaga kaching foundation amasung image tv kusam natana sathariba sigungaba campaign asi yamna phajaba amasung yamna maram chaba pot hai ai lojai aji haiba mufam sida ya ki self introduce ai ha Sri Naurem Sanjit Kumar Singha pokpagi minna lagidraba Naurem Mangol Singha के लेफमना कक्सिंग पासिलेकाय मनारे परिंगल लेजबनी आया हुजुजिक्सी कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल की काउंसिलर की मेरे अमो ओइना वार्ड नंबर 12 ता इंडिपेंडेंट मेरे ओइना लेप्सरी आया की सिंबल ना कैंडल येपा सिंबल से आया की सिंबल ने यमना जे दुगा मखाताना जी हानसु इनाउसी हाना मेंबर अमा member hana kaching municipal council ki member amusu oiri hujisum oiri haina tajai ko aduga to one number 2 ta aduga kamaina sigi election chida councilor ki mirepsi oyi haina khanbiri no member hana one number experience leibagira aduga kaidobagi major political parties mayam lei du tawduna independent on lepisi ani si kaidobagi learning no haiba maga why independent as an independent candidate sigadanga mayam da habiu hoy ki habiri bu yam summi ayak si wana batu sida hogiba mairak suba kaching municipal council election sida ai member amoina miyana nusinitana member amoina ibu thagat pi ayak su yang gi seva si ritang towa ngamna ba haina ikana honaji mama chenna songna do ipung kudimuk ki pen da budi tamo lerambani khanje to aina tawjini mathabak kharasu panthok pangam da pending da lehoba adugma mayam su leiba lona lena je member oina leirubani na sagi akogi sensen tana budi lebi da matam se koi punginari ba councilor su yam kuna khana ne ne tana ga to kudimuk ki lein panthok se adu ayagna councilor oijargadi net tawjini thawsing si hena mapung phana tawba adu tawba ngamgani haibgi wakanda ayaksis man dumna kano se councilor candidate si ai oijabani aduga adugi makata kuda sagi independent mire oina thana lepasi ai si member oina leiri matam sida Indian National Congress party se ay kusamnaga haiba party si councilor ga kusamnaga wak tom nazarpani adugo aisu sana kanu sangsiluriba lambi da political party da ayaksu media kama oijege adana aisu party ki media se lawdana kodana ayatu hajinje adugo ai labakta tamamdabana aksi Indian National Congress Party ki media oibase ayak phangidre adugo madu ai labakta tambani khandok sara ayaksi hujiki ai councilor mo oina lepa pamjabadagi independent ai lepsi थबक हेन बुम फानबा यमना जे अदुगा आइ हान मेंबर ओरमदगी मु काउंसिलर ओरगे हेन हेन तौनी मदु हेन तौबंगा मनि हाइबगे अदु तौनी
sida kachin akhoi ward number 12 sida somna di ginauna 12 sida uba yamudi hadu specific oiba yam tawba ngam hodaba isimadi member en tawda si yam fazana tawkiba achievement gumba ana hanging ba laiba aduga hoji ward hoba aduga kari problem na ward number 12 sida inauna counselor ama oiraga tawge na khanba kaki thabakti lege ward number 12 ki oina ai watch thegnari problem time tar kai no asi kuki watchta tawning matabaki mayama adum lay khara maming khara panbiyo supposing say ising yaro electric yaro na bugi khomban ko yam lay jam lay bugi di tawning matabaki mayam lay gasu akoina tawung ngamba musung ngam da haibam lay ni na koina kitang ngam jaba da hujuk si solid waste management program ko amon kai chenu bugi tabakhi adi mapung hena bhanjaning ba amor kai singina bina bina ching kai mayam thulpa si mayam ne hena khambironi sum matang sida hena mapung bhanjaning ba aduga makha tarpuda kugi drainage singse hojik laiba drain singsida matam gi matungina sakolpi matungina drain sida kugi toilet chingi kugi outlet thadaba musilakpa simu amor kai singsi mapam chan sendagina ba adi pudagina ba haidare drain singse koi channa kana hona jabni adu ward 3 kugi pareng punna taraga humdai kugi pachim sa council na sakhang laba pareng taraga humdai kugi wanama page da asigi haiba pareng taraga humdai sida koi side pareng amagi drain se ani ni lebi sida side nama khaktangi koi pantok puding ngamjare ngoina aduga lemodi ba pochi asisu ai mapung phana pantok pamjam aduga lena ngasagi koi thaknaba very important oiba koi miyobadi hingbada sangdaba yadaba koi sing thaknaba drinking water si matang sida su koi hujik si koi khara phangba khara ware masi hana ma thachage akogi drinking water gi se khogi khona tajabada utilization certificate se lo ni pigira ali completed area habi certificate se pigira habi so tajai nespa adu goji si PACD da gi municipal council na muksina gadoba hujik 74 amendment gi 12 schedule makha la kanda akoi drinking water sing ja seng bagi de akoi municipal council na authority wer bagi porama la pose da hujik kaya population ai asomni ward ki habi tare population kaya mutari drinking water facility prime ngom loi bisi loi aduga some percentage just lump sum habi tare kyan problem se kyan sound lebi kya problem se dum drinking water gi matang se dum khal lay basida hojik si percentage 50% yaude koi connection lawde bising sida ado 50% yaudraga su ising adum ai hojik si 90% yauren kala ising dum 50% of the people ngamdabagi problem am lebnina adu hena muk sum problem lekalkani another tanker da depend to yeba gari koi DI da council loina ayamba depend to private leiraga private sing use leiraga yamna koi da to yeba okay si ado ji gnauna mathang kana to rega si problem yam thuna hadi ji ai ba piping da wali ba khole me yam thuna to hon ge hena first priority wa si su thambining bra mana ai masi matang da thamjani ado public health engineering department agi state government na haidar central government na koi da club schedule matung ina bibi ai ba pochida kana pangthokpong ngam haidar koi lejai ba pochi program item taraga nipal lei gasu tani pamuk sita department si social welfare haba agi lambi sembagi matang da dum PWD na sumani mai department sing state government na pai hibni na top state singadi pai de adum chanaba dum loinama manipur gidi state government na dum pasin di singma pasin di bana maram na hujiki sing drinking water gi matang sida public health engineering department sina pasin bani na akoina masi matang si yam kanna akoina ai itong khatan haitare ai ngamdabdi dum mayok na gani khali dubu yayuma kida angam thakta ai masi pangthok sage habgi wakhal ma ai kanna hujik 12 schedule gi da de koi hujik hai binauna tapidu chumi to station to re adu some members gi thagi honorarium gi se hujik ke ga phangi ko municipal council honorarium as a member or manina hajiri haidok ka ikai ji no member mo ne je koi hujik honorarium si
ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯄꯥ 1,500 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯖꯩꯁꯦ ꯍꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯊꯤꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯂꯦꯝ ꯃꯥꯅꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯔꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯋꯥꯔꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯆꯤꯌꯔꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯗꯇꯨꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔ ꯆꯤꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯌꯦꯜꯐꯀꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 12ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯤꯡꯍ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯣꯐꯤꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯅꯥꯇꯛ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅ ꯁꯦꯡꯕꯝ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯅꯥꯇꯛ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯍꯣꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯒꯤ ꯚꯔꯥ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯖꯩ ꯋꯥꯔꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯦꯛ ꯋꯥꯔꯗꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯍꯥꯔꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯔ ꯆꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯔ ꯌꯦꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯌꯦꯟꯕꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯈꯔꯒꯗꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯀꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯖꯕꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯗꯨ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃ 2012ꯗ ꯍꯥꯡꯅꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏ ꯒꯕꯔꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯌꯧ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯇꯣꯗ ꯂꯨꯄꯥ 35 40 ꯍꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯂꯨꯄꯥ 5 ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯨꯄꯥ ꯖꯦꯔꯣꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯨꯄꯥ 2 ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯐꯣꯔꯝꯁꯦ ꯂꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯗꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯈꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯡꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯦꯞꯆꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯡꯉꯒꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯡꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯡꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯒ ꯁꯝꯅꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒ ꯁꯝꯅꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯄꯨ ꯍꯥꯡꯕꯤꯔꯕ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯂꯩꯇꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯂꯨꯄꯥ 1,000ꯅꯦꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯡꯉꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯋꯥꯔꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯋꯥꯔꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕꯁꯦ ꯕꯥꯔꯊ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯪꯅ ꯃꯥ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯁꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯅꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯇꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯍꯥꯡꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯆꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯥꯔꯊ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯦꯠ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯐꯣꯔꯝꯗꯨ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯈꯣꯠꯆꯤꯜꯂꯒ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦ
loinana madugidamagta mating pangnabagidamagta ward development committee semibani adna amna masi tawjani do laiba thidana kaigumba aisi haiba filmsida kaigumba ai si mayamna nungsina mai paagasu ai tabai khali kaigumba mai paadagasu madumada ai tawnabagi pressure de tawjagena no je inaw gi spirit to yam target sa ningi aduga hojiki makata na war ki mata anchita ko inaw sabi kre shingi kare ke adu inaw gi war sigi oi ba inaw na si taw ge na khan ba priority sam uthabuk mari manga jim pandra su election taw gi mama na ko na campaign si saru amon ko banner ama thedo praja da khagan na ba ko ama taw kana taw hun na taw gi pam si ji campaign saru na ko pungdo ye ba adu mafam jaba amada banner ani tawra ina tawda ba ina kajaraga di war sigi ina taw ge ba na sini na haiba or kapsing si taw ge habse thedo pa ngambagi sa kena lebra masih na terus sigi session ji inaw yaning ba yaning tabra yaning edam thetukpa adam yai asina simuk pawda adam theto waso ai de adam yaje adi madu aina ai wata tawjani poto ai tunda kuri ai mai pal kudi tawjani poto ai tawge haibugi wakalon da aina thetuk sa do pot poimina madu thetukpa da ai monda penta kai bilejite ngasima adam theto waso ai wanadi yaje na yamna kwadi yana maram chaba pone na lose war ki je kitang thaidora ga kakching yo na si inaw no sai pan social waste management so yam program der inaw no ubada kakching yo na as a whole ji war ki dan kakching municipal council ji la ka da di kakching apung ba si ko municipal council ji authority koi ni hai ba inaw no ubada kakching major problem se suppose ko market lai traffic ki lai si mayam si manung da kari problem na faide na kakching da hoju ji mak council na si thogang lawra ga diga haina khan ba adum ba kari kari problem ni khara da shato masi problem ni mayam laiga so ai kitang thamjaning da hamada mi yam khalpagi matungina lambi chinchilakpa man silakpa sida kuri traffic ki matang simda bus stand guma laitaba ekta laga mi amana gai ma ngai lerme ek mafam sai de khangna he khamjin bagumba atungda kai lai adi oida kai yeta kai haimni chimji yen tak khamjin bagumba posi tawbida na wagi dum ta kuri bus stand sumba ai amuk pamji aduga lena na kuri nai bensing bazar da market ta phambi ba kuri street vendor sena simba sida iyamna pokungna haibo khasi tawji aduga makata praja da ma lei sagi bosi kar ga na sagi bot mamang na hai si bana koi program to su kana ukra de moi bot mamang su pa nga na ke su to roi kem kan do habi sum yawi ha ba adu praja da uji lei bisi sagi public siga aduga lei ba counselor sing order revenue hai tare masai ge loi ba dong ui ala koi campaign ni sar o moina sida koina kana to bisi koi tha ahum kubi akoi council ki meeting order monthly ki sitting na sai family do adu kan tv ki koi local tv ju lai ko sidai sida akoina khanari bu gang si recording ga to hanna thaduk pa si yamna masi kai ne khanbra natra kamaini to bi kai ba kisleke quarterly dum ai mayam ga khangna na ba koina koi council ba ja mai khanari ga khanba si koi din bode wen khan bai tara du bi public ka adigi public sina khangalagi ba koi mirut chingjiga yamna naksinaba adi koi yayo makin naksinna lerga tawji punna samina ga tawina ba adum ani koina pamjaba aduna haibo jiki quarterly wana phambase asi adum ne maram sai maram marta adum quarterly dum phambase na sai ai da sitting gi to bose sida video ko khare wan to bose sida kari sai kari mo da dum madum support adu makata ba koi maram marta tv gi program da tha ho mom gi koi sida koi inaw da councilor ni karin lawrsi madai da koina kano to bakanda lakpiraga madugi kaul paganda adum lakpi gadra supposing image tv na karen pore sum council mata na khar share to bi hai gan sida koi wajari sing sai gi num torok tramina hayeng har ka gi di ken do yaro ge ma na khan ba lei se masi inaw du thogadra sim dai hajing ai summi prajam ken hai du mamang da taw gi ma ke na hai ko ni ma lam de yam summi adu ai gi oina di hojiki haiba quarterly phambase kitang mangjongna na adi nongma khak ni khak lengi pawsi at that
pira pibiraga suddenly orgadi hapta pira se pira khalase present oiba ngamdaba ana yes adum kitang angona piragadi kari damukta madugi damtari ai almost time ai stand tawjari present oijadena yam ngai aduga khoi ji makata na ji inauna ji thena birak pa myam aduga khoi da concern of the manipuri ban smart city la kanda khoi environment issues khoi global warming ki kano ko shim myam le simatang na kaching da khoi gi bang chim myam develop to ko pa myam le har ba du environment ki matang istambar sanitation ro solid waste management kaching yung sai songi problem na water chima problem le kaching yu ji u de na solid waste management ki problem che sibu karmaina hadi koina tabu no lambi thingna wangu sai da bing to gi to chang ba yaroi to shiawe adu masigi matangda si solid waste management to wi style si municipality members or mamina madu kitang thena ba adu masi put to bo phai laina to ba leibra kari huji kari lokot pi ko ina no thambu municipal council huji chi koida sagi mayu na wa basi dumping place kitang mayu na rami ado masi mangjong na sagi solid waste management program si pangtokena kalagadi amor ka singsi thambam mama adagi biofertilizer sema ya pot adagi somda haji adum khanu khaning di huji si amna maram matik chadri haiba basi na ji dumping place ki matang do dum khara che na balai do huji makti adum oide phong do koina su khara chemin sajing jadana ngale pangthok posida ado huji maksu tawri pose adum matik chadri hena matik chanba mamje huji ado ama mafam amaronda amu magi capacity du kano tor full work matamda hom amadam hongdo haga mafam de ani hom thona mana thamba pamje yan ngai du koi kano to busida koi nauna amda koi huziki hariba masigi koi image tv gi kutangda nauna haibiningba nang voters inda aro boina appeal to biningba kari lai adu gatan matang kitang pijage nauna appeal to biningba tawda thabak sing galuna appeal macha matang koi masi program si through to biya yama la ko ne sigumba tanzamo thongje basi koji article number 243W amendment number 74 of 1992 gi tung inna jeb se laina sai koina naina zo do su yawre hai report da koji yum ama nangna saba matamda lamgi revenue gi matang sida koi huji muthi aksa saji madang nam tawi si matang si musu ai pangtok chani solid waste management program adi housing gi loan pibisida sai ISSDP scheme gi matungina general gi adu koi housing loan pi mamang da general na mi nipuga agi wata beneficiary 40 ga 5-6 mana pangre adu matung tar ko da hydro posting si below poverty line BPL posting dagi AAY sigma light posting se maram saba singa iba pamjai aduna sigma ba hydro posting se aina kitang pangthokpa pamjai dam ta yana si lepchari wa haki serial number 4 si Naurem Sanjay Kumar Sinha kendali symbol sida miyamna tibidna yangi amani yamlo bot ki sil amam dang nambiraga ai miyam mi hut oina thagat piu hai bai miyam di bot ki bikya singi jai yan nungajeng si MSTB gi studio lengbira tana smaina koi ngatang tatok tasen tamdana shana tawning-ba duga makhatang tawbena khanba koi asimba campaign for good governance ki saru amoina nauna su saru yagani support to we have gi damakta aga koi da miyamda koi viewers singda sigumba inaugi wakalo myama fono paje koi image te gi site gi su mayu fono chere ga mugana inau tharache nanungaje image te bu thagatsari for chin foundation bu su haninga litna thagatsari thank you very much